PMAYU hemso ki kim kerang pona bangphu mohon kathar edon pen suri troxia tangka kirum kapathu ben kijui kelang hen kapacha thangja phan det piadang nongnam kacha thang klong alun sepo jubingar karbeng long nang kahomri kido terona rong sai chu tikiara raphan KAC chairman longki timong pen hana chili keron Karbing nung life Adap Abirta long pen ilisami Julie baby nonar jik tha birtang ton pen kidu ke lagara raphan pu panong si mesian hem ki kim ja phan pura sarkar pen ra raphana ke joy pen si PMAYU hemso kim ponlo bonta hamren rong su pelong bangke ake joy pen le ki kim pi kali ahem ki kim pi da manam setame suri troxi am ahem phua tumalong pen ki hang pona lam the ra la thengnu ke klang West Karbeng Longa Hempi, Hamren Municipal Board Kaparlo, Hamren Constituency Ward Number EC, Hamren Habea Rong Aradapan, Sorkara Tumpen, Kiduk that Aradapana Kijoypen, PMAYU Hem, Piponlo. Bonta Hamren along a banke, Kilong Duna Hem Hempua Tumalong, a Donpen Tankasuri Troxi Kirung, Kaparuhum Alamte, Haladakido Aratumpen, Pangdakpon. Bangso puthak kipidun vek ahem so kilong duna bang phupen kaningje pona tengke hem kiki maphan kewanga phongtin ta nilitum suri isipen pharo photang ka bangki pidunang po kado kabe suri troxian plengtang loposi ningje pon do aprang ni tumanang rumom kewang patai tinta pini suri si pharo phola sangi pinang bane batai ana pinang nili a phong bange chutine te alu mene kewang patai tinta pinang ko ti ma Pilihan bagdo lang ni ada suri troxi bagdo pinang ke patai tinta nang hanglan bela Hamren constituency angkang along bangke ake joy penle PMAYU hemso kiron kali tangka ki pensi hemso ke longdon tangde hemso ke longdon abang pipen arju ponsena kene dang kilo kene 1000 the second kilo 3 kenon last 3 la 7000 lah la song bong kamala na rong kai da office mane idam po pe la lang bong mangi party mun nang silo don la pa sa bang ni thang si pi don long la he ha se bang ki pon ba mala mohon katha 1000 Lasira puson rara phan mekreng lorpen tangka ki hang thavara ratuma phan KAC hin pen pang thek ponra adai ki do tuma phan sodak pen ingsai pona sonte mesenji Hamren pen daneling hi Karbeng long life Ove kimia tuma phan kapathwa hin lapen kijui kelang hin kangthur ponjia phan pura KAC deputy chairman Rite Singh hi kai kya mat kabor ipon dolo Bangso hin an so se kapacha thang ponjia phan pura ni hang ni rebalong nongnam kacha thang klong kang thilang so lang sunalong det pia dang along anong kacha thang klong alun sepo Jubingar Karbeng long nang ka humri padupon Karbeng long arlo sports culture lapen tourism hin an so se piru thadang kapacha thang ponunji aphan pura nini apharman arni hot ponsi lunsepo Jubingar lapen arisang khwatum ke hot pona jai mega tengpen ke cheng sia jai mega tengpen numati constituency angkang kang thilang so lang sunalong si ka homri padodam Bangso Ahud KAC Deputy Chairman Rite Singh hi Dongmokak Forest Range Arranger Rajen Rongpiatum setame Chetongdon Alang litum jasemet kewang aputhak nilitum pherangke Bikrom Teron pen arju ponsenang la bangso kang thilang so lang sunlong Jubingar All India bong kache thangklong hinut lunsepo hinut lamarjan long chiparjan dun vera bangphu Assam film industry long kakhi mata kache padug naya bangphu alangli Jubingar hin pensi dak kang thilang so lang sun long wangsi la dak dogmuka ren sa hin pensi pati pipon la pen dadag local MEC deputy speaker alangli tum pati pipon si la bangso April Fool atheng pi alangli sikhe pono la bangso la hello April Fool atheng pi la sila bangso April Fool atheng pi alangli Jubingar wangsi la dak etikang lo la bangso arong gado vera tum hasame phalang lo ne de phansi chuning ri lo mola bangsa rong pathe pading lo polote litum same nong dopo litum same thengpi theng phang garai kom anso se kenang sot si la helo jo la Jubingar
flag sidame tarpon lo dog muka forest ranger mate rajan rong pia hin pensi paduk pon lo lapen ni paklang moning tung ma la lo la dak sidame la bangsa flag long bangke la daga ke hai local misi retesting hi alang li deputy speaker alang penangan ka aning kan pen lada kang thilang so alang son anso se pache thangji anso se ke palang ni ji phan alang li chi paduk pon penangan ing kan chi paduk pon lo lada asam dorsan pen sing nok la bangso open stage tame alang si chi patir pi pon lo cafeteria pen sing lok la pen lada kelang me la dining set pen sing lok penangan ke klem pon chi paduk pon alang li phan choro reuni la pen la bangso theng pi jame April 4 theng pi alang li sidame lada jubingar pen alang li wang rapet si alang li ke kachupa pon ating pen si alang li Jubingar pen alang lisi labang so April 4 ating pi alang litum rong ni dak nang ipon lo non ki bangji matijong ni phai khrep ho arni di phurong supi kasa pathua klamalong karbi film artist 11 pen Jubingar 11 ang bongsi friendly football match kapathua jaime dengpon pobosi ningje pon amar aji amar logot opস্থিত আছে অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী আমাৰ মোষ্ট সিনিয়ৰ versatile singer sir Jubingar ডাঙৰীয়া তেখেতক আমি স্বাগতম জনাইছো স্যাৰ আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ বিষয়ে অকমান ক'ব নাই বহুত ভাল লাগিছে জেগাটো মই প্ৰথম আহিছো আছিল কাজেন্দ্ৰ বুলি ক'লে দেখো গৈছো বহুত হয় এইটো চাইড প্ৰথম আহিছো আৰু গোটেইখন ক'লে মাতিলে সেইকাৰণে আহিলে ফুটবল মেচো আছে তাত তাতো যাম এতিয়া স্পৰ্টছ বুলি ক'লে মই সদায় আহোঁ 15 ডিচেম্বৰ ফুটবল খেলিবলৈ আহি আছোঁ মই নিজে খেলিছোঁ মই টিমলৈ আহিম বিৰাট ধুনীয়া জেগা আৰু খুব ভালকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে কথাটো আৰু প্ৰমোট কৰিব লাগে মেইন কথা যাতে মানুহ আহে ময়ো গৈ পেলাই ক'ম এতিয়া বিভিন্ন জেগা আৰু নেক্সট আমি ইয়াত পিকনিক খাবলৈ আহিম বুলি ভাবিছোঁ লেতেৰা নকৰোঁ শেষত আপুনি উঠি অহা নিউ জেনেৰেশ্যন বিশেষকৈ আমাৰ এই ট্ৰাইবেল এৰিয়াসকলক আপুনি কি এটা মেছেজ দিব বিচাৰে বিশেষকৈ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তেওঁলোক আচলতে প্ৰমোশ্যনত লাগক জেগাটো নিজৰ যিখিনি সংস্কৃতি আছে নিজৰ যিখিনি আমাৰ সম্পদ আছে সেইবিলাকক প্ৰিজাৰ্ভ কৰাটো প্ৰমোট কৰাটো মেইন উদ্দেশ্য হ'ব লাগে মই সদায় সেইটোৱে কৈ আহিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ এতিয়া ৰিলেশ্যন আছে চব ইয়াং জেনেৰেশ্যন আছে লাগি আছে মই ভাবোঁ আৰু উন্নতি হ'ব আৰু ধুনীয়া হ'ব সেইবিলাক জেগা থেংক ইউ denarong pen Bikram Teron Karbi Anglong live Keramtang Phaikuni ni Phaikoi ra phli arni KAAC chairman Longki Timung pen Agriculture Department atum chelangsi HDP Kido Teron arong ara phan Chophe Hanjang lapen Phuruya thia chili Kerona sai padopon Bangso BJP Borjan Kisan Morcha Dunmai Phu Jameson Hanse pen kache pahem phupona mayalong kache tongdun alu hisar poaman pen plake KAAC chairman Longki Timung Borjan VDC chairman Raj Buteron Abarim VDC chairman Babu Inti BJP Klembang Rajesh Kiling lapen Indrajit Kathar Borjan BJP ST Morcha Maipu pen chenglok penangan ke thegidinga tum chetongdon Bangso ahut KAAC chairman Longki Timung pen kaningje pona tengke la bangso achili lake KAAC CM lapen agriculture asai kamatung ningke me pen radatuma phan mathasi radatuma phan han katiki pen setame pacholong nangji pu mathasi rada phan ron ponlo lapen borjana hawaralong kedo anarara tuma phan sita keron pachetang ponji pusi mayalong ningje pon la Cordialong Autonomous Council ACM lapen agriculture department so kematha ani ngebe bayar tempat stay panun power ini lah si ini agriculture long production kulit la ASEAN lo la si kulit tidak long santai tu masalah setan itu pacetang pan boy lo tidak pacetang pan boy lo seta armu itu Borjan ke puram ta hamus thipi halapu chili ke longdon abang phupen nangka chethan na tengke bangso hana chili ke longdon pen ning arong lo lapen chili ka pakam damje aphan anso se ke pakam thuje aphan klempon popusi ningje pon nili ke kanwang bang alo ne tame pininga bang long lo la sai akhiti bang non pininga bang apuman chelang popolo pensi kon nong ke long le ne la bang ke non ni tum la khiti klem bom po ya chili pen ke oro the chili bang non pon long lo si lan me lo ngela long po la ahem choi dam de til si nang li
lasi la asai claim jima mate hem pedan de hem chodam be ji phai lo mane ni tum ke khiti masi ki claim de damang no lasi khiti masi ki claim po ini ke Dilai Ben Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Bokajan Police Station angkang hanjang lang sopen pak lang swadak National Highway thongkep rasir kep atovar pialong ihum sangti ke pona truck ben scooty ke chatong ahir kang tang raga jok scooty ke vega bang adimalong mat aprandam nang juilo Kedam tang phai kuni ne phai ingko ra plea arni hanjang lang sopen pak lang swadak National Highway thongkep rasir kep atovar pialong NL01A 4739 ihum sangti ke pona truck ben AS09H 4573 scooty ang bong kachetong ahir kang tang raga jok adimalong amad scooty ke vega bang phu aprandam ju Birta ke long duna tengke kithi lora bang Bokajan ward number ICA long ke do Abhijit Gogoi pusi pang thepom Labangso ahut ke thekdun long atum pen Bokajan police atum aphan Birta pisi aporo teng pen police atum palidun lo police atum pen kithi danga bangar puma phan postmortem asai ke dengja phan police atum si chepari deng ponsi DMC chalong an palipon pusi raikom sai che hin pen hin jepong Bokajan pen ananterang Karbiang long lai Lightning Club atum pen kacepatir pi ponalong DSA atum cherap chiturun si kalitang klengdun teron chikimo amen pen kecheng si All Assam Badminton Championship dongkamukam waisong pathua klamalong kedam tang phai kuni ni phai kora hini pen pangcheng ponsi ni phai ingkora ke thomarni an angdungiti pathu ponlong Kecheng si All Assam Badminton Championship dongkamukam rong sopia long kapaman ponalong dongkamukam angkangalong kedo Jambili Helangel Jutangkiri Hemphu Club Pencheng Lok Kaddo Kabe Club Nerke Banche Tongdun Bangso Hut Aluhia Man Pen KAEC CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horan Singh Be nominated MEC Chandra Chetri DMB Chairman Tilisram Ronghang Ward Commissioner Lapen Rara Sai Klembang Lipson Be Agustin Kramsatum Chetongdun Bangso Hood mixed doubles veterans along pen Manali Sangha pen Abhijit Datta men's doubles veterans along Abhijit Datta pen Bastap Niok lapen women doubles veterans along Manali Singha pen Sumitra Pujari atum Jepa Hai Ponsi MP Horen Singh Bela pen KAEC CEM Dr. Tuliram Ronghang atumari deng pensi nong I chodeng ponlong lo Prek jamalong ripen bangso badminton championship nang kapat hudu na tumpen kaning jepon ke Ladakh ke bang long pen ning rong pik athe ke cho ke jon adim pen chenglo ke do ke thak la pen muni ratum kaching ki chethan seta mesen pusi ningje शिवसागर asa ভাল লাগিছে ইমান ভালকে বনাইছে চিৰিয়েলটো প্ৰগ্ৰেছ হৈছে এনেকৈ ভাল হ'ব আৰু টুৰ্ণামেণ্ট পাতিব লাগে এনেকৈ বহুত ভালকৈ চবেই ইমান ভালকৈ ট্ৰিট কৰে ইমান ভালকৈ প্ৰভাইড কৰিছে ফেচিলিটিজ দিছে ষ্টেডিয়ামটো ইমান ভাল বহুত ভাল ইমান ভালকৈ ট্ৰিট কৰে আৰু খানা চানা ফ্ৰী আমাক থাকিবলৈও দিছে বহুত ভাল একমডেশ্যন এনেকৈ যদি আহে এনেকৈ যদি নিজে মানে ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে প্লেয়াৰ্ছবোৰক এনকাৰেজ কৰি থাকে এনেকৈ ইমান ভাল ভাল ষ্টেডিয়াম বনাইছে তেতিয়া হ'ব আৰু ভাল হ'ব আৰু লগতে এনেকৈ হেৰি কি কয় আৰু এটা ষ্টেডিয়াম বনাইছে বুলি কৈছে সেইটোতো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেডিয়াম আৰু ভাল তেতিয়া সেনেকৈ চবেই এতিয়া আৰু প্লেয়াৰ্ছবোৰৰ ওপৰত কথা ভালকৈ তাহাঁতি খেলিব লাগে তাহাঁতিও ভালকৈ ইম্প্ৰেছ দিব লাগে ইমানখিনি কৰি দিছে চবেই কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল টুৰ্ণামেণ্ট এখন হৈছে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজিং বহুত ভাল কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতে আৰু ভাল হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াত ডিচিপ্লিন আৰু খানা বোৱা ৰিচিপশ্যন পূৰা নাম্বাৰ বঢ়িয়াইছে তাত কোনো কথা নাই CM ছাৰে ইমান ধুনীয়াকৈ ইনিচিয়েটিভ লৈছে ক্লাবটো যিটো তেওঁলোকৰ সকলো অডিয়েঞ্চ বা মেম্বাৰবিলাকে ভাল মানে চবে হাতে কামে লাগি গৈছে তেওঁলোকে ভাল হৈছে প্ৰথমে টুৰ্ণামেণ্ট বৰ ভাল হ'ব দিব Dongkamukam pen Wiki Bay Karbi Anglong Live Tang di Pini Adap Abirta ke lapuan si Kang Tonilo